Jeste li znali da je Bertha Benz tehnički bila prva kradljivica automobila u povijesti? Ili da je Mercedes iz 1955. prodan za 142 milijuna eura, postavši najskuplji automobil ikad na aukciji? A što je s činjenicom da je Mercedes 1995. izumio autonomnu vožnju, postižući brzinu od 180 km/h na autocesti? Pripremite se, jer ćemo danas istražiti 101 činjenicu o Mercedesu, koja će zauvijek promijeniti način na koji vidite trokraku zvijezdu. Prvo, opće je poznato da je Karl Benz konstruirao prvi automobil. No, ono što mnogi ljudi ne znaju jest da je on bio i prva osoba u povijesti koja je imala vozačku dozvolu, dokument koji je potpisala vlast Velikog vojvodstva Luksemburga. Njemačka birokracija postoji od 19. stoljeća. Drugo, Mercedes 300 SL iz 1954. bio je prvi serijski automobil na svijetu s vratima u obliku krila galeba. Bila su i smrtonosna zamka, jer bi se vrata zaglavila ako bi se automobil prevrnuo. Mercedes je u SLS-u riješio ovaj problem ugradnjom pirotehničkih vrata s pravim eksplozivom u šarkama. Ako bi se automobil prevrnuo, vrata bi doslovno eksplodirala. Treći, Mercedes 350 SL bio je prvi automobil koji je imao šesteroznamenkasti brojač kilometara 1971. godine. Prije toga, kada bi dosegao 100.000 km, brojač kilometara bi se resetirao na nulu, kao da se ništa nije dogodilo. Četvrto, kada je Mercedes testirao A klasu iz 2012. umjesto konvencionalne kamuflaže, automobil su omotali QR kodovima. Nekoliko njih koji su ih skenirali osvojilo je putovanje na ženevski sajam automobila gdje je automobil predstavljen. To vam je marketing. Peti, Mercedes je 1995. godine postigao autonomnu vožnju ugradnjom super računala u S klasi. W140 je završio putovanje od 2500 km bez ljudske intervencije, postižući brzine veće od 180 km/h na autocesti. Godine 1995. 6. Mercedes je proizvodio karoserije za BMW između 1932. i 1937. Njihovi sadašnji ljuti rivali nekoć su imali neku vrstu prijateljstva, a izvršni direktori oba brenda sjedili su u međusobnim nadzornim odborima. Srećom za automobilski svijet, to nije potrajalo. Sedmi Mercedes S klase iz 1978. bio je prvi automobil na svijetu koji je imao ABS kao standardnu opremu. Isti sustav koji je sada standardan u gotovo svakom automobilu na tržištu. Osma, srebrna boja Mercedesa ima fantastičnu priču. Godine 1934. W25 je premašio maksimalnu granicu težine za veliku nagradu Nürburgringa za 1 kg. Budući da boja ne ubrzava automobil, preko noći su ga potpuno izbrusili, otkrivajući aluminij. 1 kg boje zauvijek je promijenio vizualni identitet marke. Tako je rođena legenda o srebrnim strijelama. 9. godine 2017. dječak po imenu Abdinur pitao je Mercedes USA na Twitteru: koliko retvitova treba da bi osvojio automobil? Odgovorili su: 20 milijuna. U roku od sat vremena imao je 5000. Mercedes mu je rekla da je automobil na putu. Abdinur je bio oduševljen. Kad je konačno shvatio da su mu poslali samo gif, bio je bijesan. Mercedes ga je ignorirala. 10. Mercedes je 1951. godine izumio zonu apsorpcije udara, sustav koji komprimira prednji i stražnji dio vozila u sudaru kako bi zaštitio putnike. Standardiziran je na svim njihovim vozilima 8 godina kasnije. 11. Mercedes A45A NG ima najsnažniji serijski četverocilindrični motor ikad, 416 konjskih snaga iz dvolitrenog turbopunjača, 4 cilindra, 2 litre.
416 konjskih snaga. 12. Njemačka je 1990-ih obnovila cijelu flotu policijskih automobila putem ugovora o leasingu. Svi proizvođači smatrali su to užasnom idejom, jer policijski automobili praktički nemaju vrijednost pri preprodaji. Osim Mercedesa, koji je pristao na jedan uvjet. Svi su morali biti srebrni, jer srebro bolje drži vrijednost. Vlada se složila. Zato su njemački policijski automobili srebrni. 13. Mercedes je 1980 i prve izumio zatezač sigurnosnog pojasa. Sustav koji automatski zateže pojas prije udara. 14. Renault proizvodi upitne automobile, ali iznenađujuće, Mercedes koristi Renaultove motore od 2012. Zapravo, Mercedes-Benz Citan nije ništa više od Renault Kangoo s drugačijom naljepnicom. 15. godine 1989. Inženjer Werner Mohn testirao je duplove 124 na zaleđenim cestama kada je završio u jarku. Dok je čekao da ga spase, došao je na ideju za sustav koji bi ispravio automobil ako skrene s kursa. Uvjerio je svoje šefove i tako je nastao ESP. Izumio ga je iz jarka. Briljantno. 16. Ključevi najnovijih Mercedesovih modela automatski se isključuju nakon 2 minute neaktivnosti, kako bi se spriječilo da lopovi kopiraju signal. 17. Najjeftiniji Mercedes koji se trenutno proizvodi je A180, s početnom cijenom od oko 34.000 eura. 18. godine 1954. Mercedes je izgradio Blue Wonder, kamion s motorom od 220 konjskih snaga, iz modela 300 SL, koji je težio samo 2,5 tone i mogao je putovati brzinom od 170 km/h na autocesti s trkačim automobilom na krovu. Godinama kasnije, bez razmišljanja su ga rastavili. Kad su požalili, 1993. su ponovno izgradili repliku, proces koji je trajao 7 godina, jer originalu nisu bili potrebni dizajnerski planovi. 19. godine 1920 i 3. Mercedes 625 i 1040 bili su prvi automobili na svijetu koji su imali motor s kompresorom kao standardnu opremu. 20. Mercedes ima sustav nazvan snimač podataka o događajima koji u slučaju nesreće bilježi brzinu, lokaciju, aktiviranje zračnih jastuka i podatke o sustavu proklizavanja. Poput crne kutije u avionu. Problem je što gotovo nitko ne zna da postoji. 21. Mercedes je proizveo Smart u suradnji sa Swatchom 1994. godine. Naziv dolazi od Swatch Mercedes Art. 22. Mercedes-Benz Nürburg 460 iz 1928. Bio je prvi oklopni putnički automobil na svijetu. 23. Između 1991. i 1996. godine Mercedes je koristio biorazgradive kabelske svežnjeve kao ekološku mjeru. Jedini problem bio je što su se ti biorazgradivi kabeli degradirali, uzrokujući električne kvarove čiji su popravci koštali preko 10.000 eura. 90. su bile čudne. 24. Mercedes opskrbljuje Vatikan papamobilima od 1930. Više od 90 godina kao službeni automobil pape. 25. R63 AMG je obiteljski monovolumen s 6,2 litrenim V8 motorom od 510 konjskih snaga iz modela C60 i 3 AMG. Najveća brzina 270 km/h. Proizvedeno je samo 200 primjeraka, a još uvijek ih možete pronaći za manje od 30.000 eura. Prava sramota. 26. Godine 1949. Mercedes je izumio konusnu bravu na vratima s klinom, sustav koji spriječava otvaranje vrata u slučaju nesreće. 27. godine 2019. Mercedes je u električni G-Wagen uveo način odskakanja za izlazak iz pijeska. Budući da njegovi vlasnici nikada ne voze izvan ceste,
počeli su ga koristiti za izvođenje ludih trikova na parkiralištima. Stoga, kada su predstavili funkciju okretanja kotača u novom električnom GE Wagonu, Mercedes ju je izravno reklamirao kao nešto za upotrebu na parkiralištima. Korporativna iskrenost. 28. Kako bi pobijedili McLaren F1 GTR u FIAG, te prvenstvu 1996. Mercedes je tajno kupio jedan, opremio ga karoserijom CLK-A i ugradio vlastiti V12 motor, zadržavajući McLarenovu šasiju zbog vremenskih ograničenja. CLK GTR je dizajniran za 128 dana. Osvojili su prvenstvo 1997. i 1998. godine. Izvorni F1 GTR je zatim restauriran i prodan na aukciji, a da nitko nije znao što je bio. 29. Mercedes 170 iz 1931. bio je prvi automobil na svijetu koji je imao hidraulične kočnice i neovisni ovjes na sva 4 kotača. Oboje istovremeno. 30. G-Wagen je izgrađen na zahtjev iranskog šaha za nadzor granica. Isti taj automobil sada se koristi za prelazak rubnika u trgovačkim centrima. 31. Oznake 6,3 na AMG V8 motorima ne označavaju stvarni obujam motora, koji iznosi 6,2 litre. To je posveta prvom Mercedesovom serijskom V8 motoru, 6,3 litrenom M100 iz modela 300 SL. 32. Mercedes je 2010. godine izumio sustav Attention Assist kako bi otkrio pospanost vozača analizom pokreta volana. 33. ML je izvorno trebao biti Mitsubishi Pajero s drugačijom karoserijom. No, bojeći se da ga ljudi neće vidjeti kao pravi Mercedes, otkazali su ugovor s Mitsubishijem i razvili ga interno. 34. V123 je najomiljeniji Mercedes u povijesti. Imao je 9-mjesečnu listu čekanja, a ljudi su kampirali ispred tvornice nadajući se da će ga kupiti izravno od zaposlenika. Kada ga je zamijenio dvojno V124, taksisti su prosvjedovali ispred tvornice. Mercedes je osnovao poseban odbor samo kako bi se pozabavio njihovim pritužbama. 35. Mercedes dizajnira svoja sjedala uz pomoć ortopedskih liječnika kako bi osigurao pravilnu potporu leđima, bubrezima i koljenima. 36. CL55 AMG F1. Limited Edition ima čast biti prvi svjetski serijski automobil s keramičkim kočnicama, jer je posebno izgrađen da bude sigurnosni automobil Formule 1. 37. Mercedesovi kabrioleti imaju Air Scarf, funkciju koja puše vrući zrak na stražnji dio vrata vozača, kako mu ne bi bilo hladno kao običnom čovjeku. 38. DMG su 1890 godine osnovali Daimler i Wilhelm Maybach. Da, taj Maybach. Investitor po imenu Emil Jelinek naručio je automobil koji je nazvao Mercedes po svojoj kćeri. Desetljećima kasnije, DMG i Benz i CO spojili su se 1926. godine i stvorili Daimler-Benz. Marka se promijenila u Daimler AG u 2000. i postala Mercedes-Benz Group 2022. godine. 39. Mercedesov logo službeno predstavlja vlast nad kopnom, morem i zrakom. Zapravo je inspiriran razglednicom koju su Daimlerova djeca dobila od svog oca, na kojoj je nacrtao zvijezdu iznad svoje kuće. Mislili su da to dobro izgleda. Mercedes je čak razmišljao o dodavanju 4. točke koja bi predstavljala svemir. Srećom, nisu. 40. Mercedes je u suradnji s Will i AMOM najavio MB u X-Sound Drive, koji generira glazbu koja reagira na pokrete automobila. Impresivno je. Nitko ga neće koristiti, ali impresivno je. 41. Mercedes CLR je imao preveliki stražnji potisak, a gotovo nikakav sprijeda. Rezultat je bio da je doslovno poletio i odletio u Le Mansu 1999. Vozač je prošao neozlijeđen. Automobil ne baš. 42.
Hibridni C63S e-Performance prodan je praktički u 0 jedinica u Njemačkoj 2023. godine. U Njemačkoj, zemlji u kojoj se proizvodi. 43. Kako bi zaštitio automobile muzeja, Mercedes je 2007. godine instalirao umjetni tornado koji se uzdiže 34 metra, oborivši Guinnessov svjetski rekord za najsnažniji umjetni tornado. Nema snagu oštetiti automobile, ali ima snagu odvući bilo kakvu vatru prema gore i dalje od zgrade. 44. Mercedes trenutno tuži Lenovo zbog ilegalnog korištenja njihovog logotipa s trokrakom zvijezdom. Tko mislite da će pobijediti? 45. Najskuplji automobil ikad prodan na aukciji je Mercedes. Model 300 SLR Uhlenhaut Coupe iz 1955. godine prodan je na aukciji 2022. godine u samom Mercedesovom muzeju za 142 milijuna eura. Prethodni rekord bio je oko 48 milijuna. To je više nego dvostruko više. 46. Jaguar je proizvodio automobile pod imenom i logotipom Daimler od 1960. do 2009. jer je Jaguar kupio prava na ime Daimler, njemačko ime na engleskom automobilu. 47. 190E je izvorno bio namijenjen kao rally automobil. No, dolazak Audija Quattro prisilio ih je da uđu u DTM, što je za uzvrat prisililo BMW da izgradi E30 M3. Domino efekt koji je svijetu dao jedan od najikoničnijih automobila u povijesti. Dodatna zanimljivost. Ellen Lore postala je prva i jedina žena koja je pobijedila u DTM utrci, vozeći Mercedes 190 Evo 2. 48. Godine 1997. jedan švedski časopis podvrgnuo je A klasu testu s losom, nakon čega se automobil prevrnuo. Druge publikacije ponovile su test s istim rezultatom. Proizvodnja je zaustavljena. Mercedes je revidirao ovjes i uveo ESP kao standard na svim modelima. A-klasa se vratila u prodaju 1998. prošavši test bez incidenata. 49. Nanošenje dvobojne završne obrade na Maybach traje više od tjedan dana. Razdjelna linija između dvije boje ručno se oslikava kistom. Tjedan dana samo za lakiranje. 50. Mercedes je proizveo 2 rotacijska motora za C111, trorotorni 1969 i četverotorni 1970. C111 je bio samo prototip, a to su bili posljednji rotacijski motori koje su proizveli. 51. S-klasa automatski podiže ovjes u slučaju bočnog udara kako bi se smanjila šteta i smanjio rizik od prevrtanja. To čini u milisekundama. 52. Mercedesov pre-safe sustav emitira kratak, visokofrekventni zvuk ako detektira neizbježan sudar. Ovaj zvuk aktivira stapedius mišić u uhu kako bi zaštitio bubnjić od akustičnog utjecaja sudara. Mercedes štiti vaše uši prije nego što uopće shvatite da ćete doživjeti nesreću. 53. Kad je BMW 2020 i prve objavio reklamu sa sloganom BMW uvijek ispred, u kojoj je Mercedes prikazan iz vrlo nepovoljnog kuta, Mercedes je odgovorio jednom, briljantnom slikom vlastitog automobila. Bez riječi. Samo slika. Uspjelo je. 54. Mercedes je u S-klasi ugradio motor iz CLK GTR-a. Rezultat je bio 7,3 litreni V140, V12 s 525 konjskih snaga. Pagani je također koristio snažniju verziju istog motora između 2006. i 2017. Zonda koristi Mercedesov motor. 55. E55 AMG bio je najbrža limuzina na svijetu 2003. godine sa svojim 5,4 litrenim V8 motorom s kompresorom. Dijelio je kočione čeljusti s McLarenom SLR-om. Obiteljski automobil sa kočnicama super automobila. 56.
Električna Mercedes vozila ispuštaju umjetni zvuk pri malim brzinama kako bi ih pješaci mogli čuti. Tihi automobil u gradu opasniji je nego što se čini. 57. Mercedesov klima uređaj koristi GPS za isključivanje vanjske ventilacije pri ulasku u tunel i ponovno uključivanje pri izlasku, tako da ne udišete ispušne plinove automobila ispred. 58. godine 1998. Mercedes i Chrysler su se spojili u onome što su nazvali spajanjem jednakih. Bila je to katastrofa. Izvršni direktori navodno nisu međusobno razgovarali, a do 2001. godine ukupna vrijednost pala je gotovo za polovicu. Razdvojili su se 2007. godine. 59. Kako bi izbjegao američku carinu od 25% na uvoz komercijalnih vozila, Mercedes je proizvodio Sprinter u Njemačkoj, rastavljao ih, slao dijelove u Sjedinjene Države i tamo ih ponovno sastavljao kao Dodge. Sve kako bi zaobišao porez. 60. Kineska tvrtka Chery tužila je 2017. godine Mercedes jer je njihova linija EQ kršila. Cheryjev zaštitni znak EQ. Chery, poznat po kopiranju tuđih dizajna, tuži Mercedes zbog kršenja autorskih prava. Licemjerje ne poznaje granice. 61. godine 1909. Blitz&Benz bio je prvi automobil u povijesti koji je premašio 200 km/h, a pokretao ga je četverocilindrični motor od 21,5 litara. Motor veličine ormara. 62. Berta Benz uzela je motorwagen bez dopuštenja svog supruga i napravila prvo putovanje automobilom u povijesti. 210 km u oba smjera. Budući da je motorwagen koristio benzen farmaceutske kvalitete, ljekarna Weissach u kojoj je točila gorivo postala je prva benzinska postaja u povijesti. Berta Benz. Prva vozačica, prva putnica u automobilu, prva kradljivica automobila. Izvanredna žena. 63. Mercedes uranja karoseriju svojih automobila u kadu od 50 i 2 tone temeljnog premaza i nanosi 12 kg otopine protiv hrđe na podvozje. 64. Mercedes s najviše kilometara na svijetu je 240 de iz 1976. godine nadimka Plava legenda, koji je bio taksi u Grčkoj dok nije dosegao 4,6 milijuna kilometara. Ekvivalent 6 puta putovanja na mjesec i natrag. 65. Kao i većina europskih marki, Mercedes je proizvodio traktore. Točnije, između 1973. i 1991. godine. 66. AMG i dalje primjenjuje metodu jedan čovjek, jedan motor. Jedan tehničar sastavlja cijeli motor od početka do kraja, a njegov potpis nalazi se na poklopcu motora. 67. Sjećate li se BMW E36 Compact, koji se smatra jednim od najgorih BMW-a ikad napravljenih? Mercedes ga je vidio kao izazov i 14 godina kasnije izgradio CLC, koji je također propao. BMW i Mercedes natjecali su se za drugo mjesto. 68. Ovo nije G-Wagen, to je Puch G, koji je zapravo G-Wagen. Izvornik je bio suradnja između Mercedesa i Steyr Daimler Pucha. Njihov ugovor određivao je da će se G-klasa prodavati kao Puch G u Austriji, Švicarskoj i istočnoj Europi. Puch G je prestao s proizvodnjom 2000. godine. 69. Nova S-klasa ima kamere u krovnoj ploči koje prate putnike kako bi im pomogle bez da ih se pita. Ako počnete nešto tražiti unutra, automatski se pali svjetla. 70. C36 AMG iz 1993. bio je prvi automobil koji su zajednički razvili Mercedes i AMG. 71. W126 se proizvodio od 1975. do 1991. godine, postavši najdugovječnija serija S-klase s više od 850.000 prodanih jedinica u 12 godina. 72. Dvojka 200 S-klasa
prozvana je najgorim Mercedesom svih vremena. Izvršni direktor u to vrijeme davao je prioritet profitu smanjenjem troškova proizvodnje, što je rezultiralo najnepouzdanijom S-klasom ikad proizvedenom. 73. Sklopivi tvrdi krovovi, koji su postali moderni, u 2000. izumio je Mercedes s variorufom na prototipu SLK 1994. Nisu bili prvi koji su napravili kabriolet s tvrdim krovom, ta čast pripada Peugeot. Ali bili su prvi koji su ga učinili praktičnim. Zato su ih svi kopirali. 74. Brabus nikada ne dira Mercedesov logo na volanu automobila koje modificira. Kad bi ga uklonili, morali bi homologirati poklopce zračnih jastuka za svaki model, što bi ih koštalo bogatstvo. 75. Godine 1923. Benz je proizveo prvi dizelski kamion u povijesti, a 1936. godine Mercedes 260 bio je prvi masovno proizvedeni dizelski automobil na svijetu. 76. Na utrci 24 sata Le Mansa. 1955. godine Pierre Levegov. Mercedes 300 SLR raspao se u gledateljskom prostoru, usmrtivši 83 ljudi. Najgora katastrofa u povijesti motosporta. Mercedes se povukao iz svih natjecanja do 1987. Švicarska je zabranila motosport na svom teritoriju do 2022. 67 godina kasnije. 77. godine 2015. Mercedes je potpisao 27-godišnji ugovor s Atlanta Falconsima o preimenovanju njihovog stadiona u Mercedes-Benz Stadium. Procjenjuje se da je koštao između 400 i 700 milijuna eura, što je najveći marketinški ugovor u povijesti tvrtke. 78. Ako električni Mercedes pretrpi ozbiljnu nesreću, poslaće visokonaponski impuls koji će izazvati kratki spoj u pogonskom sklopu, štiteći bateriju, ali nepovratno oštećujući motore. Automobil će se kontrolirano samo uništiti kako bi se spriječilo njegovo zapaljenje. 79. Kada je Mercedes 2017. godine ušao na tržište pick-upova, udružio se s Nissanom kako bi koristio platformu Navara. Rezultat je bila X-klasa, koja se proizvodila manje od 3 godine prije nego što je prestala s proizvodnjom. 80. godine 1940. Mali čovjek s neobičnim brkovima poklonio je kralju Nepala Mercedes iz 1938. Prvi i jedini automobil u zemlji. Budući da nije bilo cesta, muškarci su ga na ramenima nosili u glavni grad. Desetljećima kasnije, korišten je za obuku mehaničara na sveučilištu, sve dok nije spašen 2008. i smješten u muzej. 81. godine 2005. Mercedes je proizveo bionički automobil, dizajniran po uzoru na ribu kutiju. Najčudnija stvar kod njega nije bio njegov oblik, već katalizator, koji je bio impregniran životinjskim urinom. Automobil se više nikada nije koristio. Iz očitih razloga. 82. Tvrtku AMG osnovala su 1967. godine dva bivša Mercedesova inženjera, Hans Werner Aufrecht i Erhard Melcher. Počeli su s pripremom trkačih motora u Aufrechtovoj kućnoj garaži u selu Grossaspach. Inicijali AMG potječu od njihovih prezimena i tog sela. 83. godine 1986. AMG je transformirao Mercedes E-klasi u AMG Hammer s 360 konjskih snaga. Bila je to najbrža limuzina na svijetu. Potpuno obiteljski automobil koji Ničmuniš nadmašivao gotovo svaki sportski automobil tog vremena. 84. Mercedes i Nintendo udružili su se 2014. Kako bi u Mario Kart 8 uključili 3 Mercedesova automobila. GLA iz 2014. SL300 Roadster iz 1957. i dvojno V20 i 5 Silver Arrow iz 1934. Najnevjerojatnija kombinacija u povijesti videoigara. 85. S600 Pullman Guard je najskuplja oklopna limuzina na tržištu. Košta preko 1.000.000 eura.
Oklopna vrata su toliko teška da automobil ima dodatne elektromotore samo za njihovo otvaranje i zatvaranje. 86. Gottlieb Daimler, suosnivač onoga što je danas Mercedes-Benz, izgradio je prvi prototip motocikla u povijesti 1885. godine. Daimler Reitwagen. U biti, Mercedes je također izumio motocikl. 87. Mercedesov motor. Formule 1 V10 razvijen je u suradnji s tvrtkom Ilmor Engineering i doveo je McLaren i Miku Häkkinena do 2 uzastopna svjetska prvenstva 1998. i 1999. godine. 88. Od 2014. do 2021. godine tim Mercedes Formule 1 osvojio je 8 uzastopnih konstruktorskih prvenstava, što je apsolutni rekord u povijesti sporta. U tom su razdoblju osvojili i 7 vozačkih prvenstava, od kojih 6 s Lewisom Hamiltonom. 89. Mercedes je također imao prava na imenovanje Caesars Superdomea u New Orleansu, koji je od 2011. do 2021. bio preimenovan u Mercedes-Benz Superdome. 90. Mercedes-Benz Unimog, koji se proizvodi od 1948. godine, smatra se najsvestranijim terenskim vozilom ikad stvorenim. Korišten je kao traktor, spasilačko vozilo, vojni kamion, ralica za snijeg, pa čak i u svemirskom centru Kennedy. 91. Prvi serijski električni automobil koji je probio granicu od 8 minuta na Nürburgringu bio je Mercedes LSA AMG Electric Drive s vremenom od 7 minuta i 56 sekundi. 92. Pravo ime Mercedes Jelinek nije bilo Mercedes. Njezino službeno ime bilo je Adrienne Manuela Ramona Jelinek. Mercedes je bio obiteljski nadimak. Jedan od najpoznatijih svjetskih brendova nazvan je po nadimku iz djetinjstva. 93. Godine 2015. Mercedes je osvojio nagradu World Car Awards s 3 različita modela u istoj godini. C-klasom, AMG, GT i S-klasom Coupa. Ovo je jedini put da je marka osvojila 3 nagrade u istoj godini. 94. Gullwing 300 SL iz 1950 i 4. ima vodene hladnjake postavljene pod kutom od 45 stupnjeva jer je cjevasti okvir bio toliko visok sa strane da nije bilo dovoljno mjesta za njihovu vertikalnu montažu. Ovo strukturno ograničenje na kraju je dovelo do vrata u obliku galebovog krila. 95. Mercedes se prvi put natjecao u Formuli 1 na velikoj nagradi Francuske 1950. I 4. Pobjedili su. Juan Manuel Fangio prvi je prešao ciljnu liniju u dvojnove 196. Debi i pobjeda. 96. G60 i 3. AMG 6x6 i JG Wagen sa pogonom na 6 kotača i 5 portalnih osovina. Proizvodili su se samo između 2013. i 2015. Koštali su oko 500.000 eura i nemaju nikakvu praktičnu upotrebu koja opravdava njihovo postojanje. Upravo zato i postoje. 97. Logotip Mercedesa registriran je 1909. godine, ali prvih nekoliko godina koegzistirao je s verzijom s 4 kraka, također registriranom. Verzija s 3 kraka na kraju je prevladala. Onu s 4 kraka nećete vidjeti nigdje. 98. Službeni naziv trenutne marke je Mercedes-Benz Group AG od 2022. godine kada je posljednji put promijenio službeni naziv. Prije toga bio je Daimler AG, a prije toga Daimler-Benz. 99. Mercedes EQS ima najniži koeficijent otpora zraka od svih masovno proizvedenih automobila na tržištu. 0,20. Aerodinamičniji je od bilo kojeg drugog automobila koji možete kupiti kod prodavatelja. 100. Službeni moto Mercedes-Benza je Das Beste oder nichts. Najbolji ili ništa. Usvojili su ga prije nekoliko desetljeća kao internu filozofiju i 2010. godine učinili su ga svojim službenim sloganom.
Ako postoji jedan brand gdje su slogan i proizvod povijesno usklađeni, to je Mercedes. 101. Karl Benz i Gottlieb Daimler, osnivači dviju tvrtki koje su se spojile i stvorile Mercedes-Benz, nikada se nisu osobno sreli. Dva čovjeka koja su zauvijek promijenila svijet prijevoza, a da se nikada nisu sreli. I to je bilo 101 činjenica koju vjerojatno niste znali o Mercedesu. Ako ste stigli dovde, javite mi u komentarima koja vam se najviše svidjela. Vidimo se u sljedećem videu.